Om Swastiastu, Wastantiange, Shirlen Elysia, NPM 1906-367503, Prodi Cina. Biografi Michael Faraday, sang nemuang listrik. Listrik inggih punika ajang kepan fenomena fisika sane madue iketan sareng kawentenan lan aliran muat listrik. Listrik ngametuang mekudang-kudang pengaruh sane sampun lumrah kauningan. Minakadi krebek keruk, listrik statis, induksi elektromagnetik, lan arus listrik. Kawentenan listrik taler side ngametuang lan nerima radiasi elektromagnetik minakadi gelombang radio. Listrik pasti kesampun kauningan oleh masyarakate sami. Yadiapin durung samian side ngerasayang nganggen listrik. Wenten makudang-kudang teknologi sane ngamerluang listrik mangde side ngejalanan teknologi punika. Do sedarung wenten ilmu endek listrik, anake dugase ento takut teken kejutan saking bel listrik. Masyarakat Mesir kuno ring zaman 2750 sedurung Masehi ngurahang be puniki pinake krebek uling Nil. Lan kaanggep sekadi pelindung ring samian be sane lianan. Be listrik puniki taler kalaporan ring siki milenium sesampunyane oleh Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, lan para naturalis saking Arab. Mekudang-kudang penulis kuno ngabuktiang rasa mati rase sane karasayang sawire kesetrum listrik oleh lele lan pari torpedo. Lan lantas uning-yening setrum listrik punike sida mengalir ring benda sane madue konduktansi. Minap pendekatan awal lan sane nampe tekan panemon listrik ring sumber sejarah lianan enggih punike majeng ring anake saking Arab. Sane sadurunge ring abad 15 ipun sampun madue bahasa Arab sane marti petir, raat, yening ngocap pari listrik. Listrik wantah dados barang sane saat kauningan ritat kale masa milenium punika. Michael Faraday inggih punika ilmuwan saking Inggris sane madue julukan Bapak Listrik karena kaluiran ipun. Listrik dados teknologi sane akeh kawigunanyane. Faraday maembas ring 22 September 1791 ring Newington, Inggris. Ipun melajahin makudang-kudang pepelajahan, rumasuk elektromagnetisme lan elektrokimia. Ipun taler ngawetuang piranti sane dados pembakar bunsen. Sane kagunayang ring sejabak laboratorium sains kadadosan sumber panes sane praktis. Magnetisme ngeranayang ipun nemuang ide-ide sane dados dasar teori Medan magnet. Ipun akeh ngincenin ceramah mangde ilmu pengetahuan punike kauningan masyarakate sami. Pendekatan rasionalnyane ring usahan ipun ngembangin teori lan analisis ngametuang hasil sane becik pisan. Akeh anak wikan sane dados penyumbang ring dunia kelistrikan inggih punika Charles Augustin de Coulomb, Count Alessandro Volta, Hans Christian Ørsted, lan Andre Marie Ampere. Anak-anak sane wikan imau sanget wikan ring kalistrikan. Nanging puncak ring samian punika inggih punika ilmuwan Inggris Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Yadiastun ipun makadadua madue paiketan lan saling melengkapi. Nanging ipun makadadua nenten mawit saking paguyuban sane pateh. Ipun makedadue ngamatuang tatemon sesuang-suang padewekan. Michael Faraday maambas ring keluarga sane tiwas lan melajah padewekan kemanten. Ritat kale ipun mauri 14 tiban, ipun megarapan dados tukang jilid lan ngadol buku lan kesempatan puniki sane kagunayang lantas ipun akeh memace buku. Ritat kale ipun maurip duang dasa tiban, ipun nakain ceramah-ceramah sane kebaktayang oleh ilmuwan Inggris sane mapesengan Sir Humphry Davy. Ipun nyurat surat majeng ring Davy lan ipun katerima dados asisten. Nanten suwe, Faraday sampun side ngabuat penemuan-penemuan anyar padewekan. Tatemuan Faraday sane kaping kapertame sane penting ring bidang listrik katemon ring tahun 1821. Duang tibang sedurunge, Ørsted sampun nemu riantukan jarum magnet kompas sane biasa dados beringsut yening setrum listrik kealirang ring kawat sane nenten majohan. Niki ngawinan Faraday madue cutet. Yening magnet kepaekan sane kegeser nike kawatnyane.
Makarya madasar ring dugan puniki, ipun praside ngabuat skema sane jelas yening kawan lakar terus-menerus meputer nampek saking magnet enune wenten arus listrik sane kealirang ring kawat nyane. Sejatinyane indek puniki Faraday sampun ngametuang motor listrik ka pertama. Skema ka pertama nganggen arus listrik sane ngabuat piranti mangde bergerak. Yadiastun primitif, penemuan Faraday puniki dados nenek moyang sekancan motor listrik sane kagunayang ritatkala mangkin. Puniki dados pemungkah margi sane becik pisan, nanging kegunanyane wau akide. Sawire ritatkala punika durung wenten cara ngalirang setrum listrik sane lianan tekan baterai kimiawi sederhana. Mangkin magnet sane nenten mapindah-pindah nenten mempengaruhi setrum listrik sane nampek ring kawat. Nanging ritatkala tahun 1831 Faraday nemu riantukan yening magnet kaliwatin agetepan kawat. Setrum lakar ngaring ring kawat nanging magnet nenten bergerak. Kewentenan punika kasebut pengaruh elektromagnetik lan penemuan puniki kawastanin hukum Faraday lan umumnyane keanggep penemuan oleh Faraday sane pinih penting lan sane pinih ageng. Here we have a coil where wire is wrapped around many times and a device here to measure electricity. This device is called a galvanometer. The needle will move either to the right or to the left depending on which way electricity flows. I will start by taking the north side of the magnet, which is painted red, and move it into the coil. When I do this, the current flows in such a way that the needle moves to the right, but then stops. If I pull the magnet out, it moves the other way. The secret is to change the position of the magnet relative to the coil. That's when we get the current. If we stop moving, it doesn't matter where the magnet is, the current reduces to zero. The secret is the change in the magnetic field set up by the magnet inside the coil. When the coil sees the magnetic field come and go, it responds. Now we're going to do an experiment that looks at the two poles of a magnet. The magnet consists of a north and south pole. On this magnet, the north pole is painted red, and the south pole is the clear color. Now, what I'm going to do is take the north pole, the red, push it in, and notice that the needle moves to the right. When I pull the north pole out, the needle moves to the left. North pole in, north pole out. Watch what happens if I use the south pole. South pole in, south pole out, we have the opposite effect. South makes it move to the left. When I come out, it moves to the right. North pole moving in, moves to the right. When I come out, moves to the left. To generate alternating current, we simply move the magnet back and forth periodically. Panemon puniki dados penemuan sane monumental sawirah kali alasan. Sane kepertama, hukum Faraday maduwe arti penting sane mendasar ring pengartin teoritis irage endek elektromagnetik. Kaping kalih, elektromagnetik dados kaanggen ring usaha ngerakan setrum listrik terus-menerus sekadi sane sampun kaparagayang oleh Faraday liwat kekaryan dinamo listrik kaping pertama. Yadiastun sane mangkin, generator tenaga pembangkit listrik penyuplai wewengkon kota lan pabrik sampun lebih sempurna katimbang napisane kabuat oleh Faraday. Nanging samian puniki madasar antuk prinsip sane mirip tekan pengaruh elektromagnetik. Faraday taler ngametuang sumbangan ring dunia kimia. Ipun ngabuat rencana ngubah kedadosan cairan, ipun nemu makudang-kudang jenis bahan kimiawi rumasuk benzen. Karyan ipun sane peneh penting enggih punika usahanyane ring bidang elektrokimia. Penyelidikan endek penados kimia ring arus listrik. Penyelidikan Faraday baan ketelitianyane sane becik ngametuang kali hukum elektrolisis. Sane penyebutannyane karangkai sareng wastan ipun sane dados dasar ring bidang elektrokimia. Ipun taler nyobiahang akeh istilah sane kaanggen ring bidang punika minakadi anod, katot, elektrod, dan ion.
Faraday taler sosok sane nyobiahang gagasan penting endek garis magnetik lan garis kekuatan listrik ring dunia fisika. Sane dados penekanan enggih punika nenten magnet nika adiri nanging medan sane wenten ring antaran nyane. Ipun nulungin ngerincikin jalan antuk makudang-kudang macem kemajuan ring bidang fisika modern. Faraday taler ngametuang, yening perpaduan kalih cahaya kaliwatin bidang magnet kepaduan nyane lakar ngametuang perubahan. Tatemuan puniki madue arti penting khusus. Karena niki minakadi petunjuk ka pertama endek kawentenan hubungan antara cahaya lan magnet. Faraday nenten jewikan kemanten, nanging ipun taler madue rupa bagus lan madue gaya sane becik dados penceramah. Ipun anak sane polos, ten sangat peduli teken kemewahan, harta brana, lan sanjungan. Ipun nolak kepaica gelar kebangsawanan teler nolak kedadosan pemimpin British Royal Society. Michael Faraday padem ring 25 Agustus 1867 ring kota London. Matur suksma beli.